Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arti ponta. Karletang hukuri ti sopi apran karmut along honthe meme banghini atom pulis arideng kaching nangpon. Raikom sai khiari deng kaching nangpon longlok banghini atum aphan non amat amen arong pang thek pon long lilang. Non amat birta kelong don atengke ahok akang sai kelong ji aphan raikom sai khiatum karju pater tok bomlang. Lapen kiri kakuruk pedo pon bom ahut karletang hukuri ti sopi apran karmudet ajok ahok akang sai kelong ji aphan dode sangsi ajonar lo raikom sai khiatum kiri katar leba sai sitami pedo pon bom lo. Samilang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News. সন্দৰ্ভত আমাৰ এটা ডিফুট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ডিফু কেছ নাম্বাৰ 39/2024 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 302 IPC ৰেবিট ছেকশ্যন 25(1)A আৰ্মছ এক্ট। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টিমো গঠন কৰা হৈছে এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত। তো ইয়াৰ পিছতে আমি দুজন ব্যক্তিক ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। গতিকে আমি তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল সেই তাৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনাৰেবল কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু আমি 4 দিনৰ এতিয়া আমি জিম্মা লাভ কৰিছোঁ। তো বৰ্তমান এইখিনি আমাৰ এতিয়া আপডেট আছে। তো আৰু এই সংক্ৰান্তত কিছু আপডেট পালে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আৰু কিছু লোকে কিছু আৰু ইনভলভ আছে নেকি বুলি আপুনি ইনভলভমেণ্ট ডেফিনেটলি থাকিব। গতিকে এইটোত আমাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি যিখিনি তথ্য আমি পাইছোঁ এভিডেঞ্চ পাইছোঁ তাৰ বেচিছতে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। নাই, মটিভটো আমি সম্পূৰ্ণ আমি গোটেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ মটিভৰ কথা গম পোৱা নাযাব। গতিকে মটিভটোৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছতে আমাৰ কথাখিনি গম পাব। থেংক ইউ। সোধপোছ চলি আছে, কুৱেশ্যনিংটো বেলেগকো থাকিব, কিন্তু এৰেষ্ট দুজনকে কৰা হৈছে। নাই, মই এতিয়া আপোনাক জনালোৱে যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত যিখিনি লিংক আছে সেই লিংকখিনি যেতিয়া আমি এড কৰিম তেতিয়া গম পোৱা যাব যে মেইন কালপিট কোন হয়। গতিকে আনচাছপেক্ট এইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন এভিডেঞ্চ পাইছোঁ। নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো ৰেকৰ্ড কৰা নাই। এইটোতো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছত ক'ব নোৱাৰি, এইটো কাম চলি আছে, ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে। থেংক ইউ। নাই, এইটোতো আমি যিদিনা ঘটনা হৈছে সেইদিনাই অলৰেডি তাত আমি খালী কাৰ্টিজ হেৰি পোৱা গৈছে, কেছ পোৱা গৈছে। গতিকে ঘটনাটো ডেফিনেটলি পিষ্টলেৰে মাৰিছে 7.56 mm, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে এইটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তদন্ত চলি আছে। Rongmongwe Mini Stadium Kajer Ronghangpi Auditorium Hall along BJP Party Leadership Interaction Program ke padupon. Jangmiponi Phaikre Play Arni Lakhakre Troxy Socheng Dhenta Constituency Rongmongwe Socheng Dhenta Sports Complex Kajer Ronghangpi Auditorium Hall along BJP Party Leadership Interaction Program ke padupon. Bangso Mailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun Anparta Team Karbi Anglong along Kacharabdun EM MSC Atum Chetongdun C Mailong RDCP-dunlu. Mailong CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Kajironga Eco Sensitive Zone Akisung Prabjin Pen Pachun Pon Popusi Ningje Pon Dangte Alangli Pen Mailong Kaningje Pon Alam Thele Angton Pen Arjuponik Sena Rongmongwe Pen Jona Singh Tiso Karbi Anglong News. Council election that pen ko that parliamentary election dolo Lok Sabha election dolo the 6 ST parliamentary constituency pen ke BJP pen ka chotoi din ke omosing disolo la pen chukidam tang Karbi Autonomous Council election horbang ke kachirong pipi la dak pen hong thom hai pondo la pen so phi bang ke non hong election bang ke cherso jum chet la se kijum chet athe ko pia posi kijum chet na la solam putha ka bang ke ne tum chingwai ching sai lo litum cherso me tha hemi sing mo ke chatom te sabsu isi ni dolo la yang mong litum che than chi mung pen ke bang jiar ni hoson si party an se pangdang pon thujima ta pen an se litum central government state government pen mate Karbi Autonomous Council pen
rarphan akejoy pen kipi asayang dengan koson si rong along anda kepon thekjima laya puthang ni tumching wai chi sai si local committee tumpen lapen ke lapen mondol committee shakti kendro in charge tumpen lapen pace in charge tumpen ni tumpi ni ching wai ching sai tour programs ke bang pinike akapre ka sayang deng kali party program koson si ke bang jarni lum party da so consensus long so singanda consensus long kon si party ke pang dang pon thekjima chuke long kon ma ke jumla pen ko kape pat thu thekjima laya puthang se ni tumching wai chi sir dasime la da suteng nenta ke la parko ko thalgori long la border aputha bang sabu ko siksa ko border bang da eco sensitive jundu la soputha ke nitum dakar bang ke parlopon pelo la pen la soputha ke nitum da supreme court pen tamen nitum Karbi Anglong autonomous council pen nitum da ke chedanelo la pen chedan bomlang la pen nitum ge lakin konte la pen hodak la ke mo final judgment in da me nitum la pen Assam government pen tamen nona chief minister bang nitum hanta tokji pensi retain pensi na pidun lo da ke parlopon nongli Sartang tak jusi lah hola asamala pen non tewar selam pon la sodi ma long rat tum penangan bang ke dak tangka kilong ji ma kilong le la bang ke nil tum phanang pulo dak det pukali asamala toar nil phana arjulo all asam da dak Karbi Anglong pudet kali toar ma kenang ji mate rat tumula compensation sinangi ni pulo toar sikete ji te toar nang ji pulong te compensation bang long le hodak long ji jong si school hendam ji lo pulong te school bang akimi kimpi det mane dukan jong si dam ji pulong dukan bang kimpi det mundir jong si pine dak pahino dak pulong te mundir dak pen terek chat si mundir akimi kimpi det community hall jong si dak pen dam jui pulong de la sotwara long dukok amasi pulong te community hall tame state government pen si kimpon det po mate Karbi Anglong autonomous council pen kimpon det Samilang so mini stadium hall along APA Chelsea review amai ke padupon. Wo signify kripli arni APA Chelsea ratchari asong atum review meeting ke padupon along APA Chelsea korkanthi meipu gongat killing pen mai chari ponsi alohi sarpo aman pen kache tongdun jai kathar lapen APA Chelsea CC pen general secretary sarkiri rongphar lapen APA Chelsea CC pen organizing secretary kursing timu lapen suren kramsa pen kedanglo penang an APA Chelsea asong along mankido songjapo songja piatum chetongdun Mayalong non head jong MP election result klang det pen korkanthi constituency alongta ongdung APA Chelsea song mate jai kathar ke haidet ajok APA Chelsea song along ke kroidun arat do an ningkarong GPC review amai peduponlu bangso along an sose non ke bangjilang MLA MSC election ahut kachepa hai ponji aphan lapen ongdung vote ke palong ponji aputhak chingki chingbai pon lapen non head jong MP election result klang det pen Karbi Anglong autonomous district pu adimsi ex autonomous district pusi ke klang pon puta jai kathar ahin pen ningje pon lapen puthot mai juddet pen aphi MP election ahut korkanthi constituency along APA Chelsea asok ke haidet ajok ningche parong si mai ing samjin pensi pachun ponlu samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong news korkanthi MSC constituency CC committee atum pen jalinsi pinida nilitum celebration dolo nilitum MP lek kado wepen pangrumpet amat constituency si pangrumpet mat haidun de chok sita dak korkanthi nilitum haidet lo lapen kado we long crazy a constituency nilitum haidet lo MSC constituency lasine tum ninga rong lo athema rat atum non ke chini bom lo ame thanga khei donangji ame thanga longri donangji pu bangke iltum inglong rat atum an Karbi Dimasa Garo Naga Khasi Syam Kuki atum anta thado mar atum anta Dimasa atum anta Boro atum anta nang chini dun lo lapen botsi ne tum hai idet lo non batai lapen la moapi la bangso constituency long la dipu parliamentary constituency long ke hai tu pe media fan MLA anta ke hai edia fan town committee long anta ke hai edia fan la pen ke MSC long anta ke hai edia fan nilitum kachi sik ke la hello inglong arat atum ohomia khilonjia adivasi atum anta amit hang akhei kwa lama bang chichini pe minang jila
bang ke chia tum ke chini pemi bang ke amit hang ron ke chedan ke ron pulote la election hello isia ron lo hei ke cherai la pen long ri ke cherai a ron lo puhala ke chia tum an ke chini pemi la si uttor bor bil isi example udaharon asan lo haru kris yang bong pen haru kris haru sir kep ratokner kep mongalia tu BJP apan jok lak la son videt mangge kedok an mongalia tu BJP apan ning dok di seta bong Bengal ke BJP apan ning dok di data ning dok di arlu penke seta tribal tu apan kape remji apan alang litum BJP apan si arisim en lo la si ilitum hanang perem lo la so alam Karbi atum ke doan tum chini at nang hala BJP atum along vote pidun rong Congress tum long vote pidun rong atum abangke lake keci atum apansi mongali bihari atum hansi rap dun turong lo inglong arat tum han kape rem account si hala tum claim dun turong lo labang salam alang litum kachini nepen na jok si claim dun pusi ne tum mata lasi kapachini ji apan non litum APHLC pen ako claim tu jilan lapen non isi tek long lo MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result to hada ke to number 6 Dipu X autonomous district buseto Karbi Anglong X autonomous district X mane EX abang X lage former pulo aprang pulo kedam tang aban pulo non ke aben MP apan ke omor sing tisu pusadak tok lo alam bagela hello itum BJP ke hai loge arni penamat la ilitum Karbi Anglong autonomous council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong council anar lo gitu autonomous pugali lo autonomous avedat lo po non EM CEM atum anta thanda kam klemun elo alang litum aning ke hang panke file anta non ha mini secretariat along hasil chor si dampo haladak minister atum si file ta pe passport order hala minister tum si people non CMEM tum gajak kong avelo pini pena magya do yila men pathirik jok ke ingtange po athama ke viveda jila tu poisa na pi lang mene hemso na people puta pule po mene sakurita ng people VGR long ta eviction po puta nang nije jimene seta alang litum ki pupo nito arjulong lo la eviction jite rat atum che kroy dun nang ji pugadi ke putu rat atum nge ka che kroy dun ong silang no dak lo aku rat atum che kroy dun nai ma che kroy dun dang nang nema ke ro alolong ta tokti lagi alolong people eviction po lagi Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng ben si claim ji ke lagi rat atum ben meeting dun nang ji po hadak isia section long ta tokti lagi alang litum claim hai he athema alang litum EM revenue ta aja kong vede loge nonge ke claim jita minister revenue fan order chiri dam nang pogenon ke lasi alang litum kaning je thap lo rat atum nang je kroy du nai tu abinong ke hala land and revenue a minister a order ke wan ji aphan rat atum nang je rat atum dampak tu pusina choning ri chulu alama bangke Chief Minister long dam nangi land revenue minister long dam nangji po alama bang lonon ke lasi lake ning oi me akam lasi APHLC long ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum ake chok che pini chi chini na po kardong Lipson rong tharlapen ari sanghwa tumpen kheroni agriculture IB along pherang kya mai kang pon kedam tang dipu along busik ni phaikroi hini arni Karbi Anglong Autonomous Council atumpen chepator pi ponsi PGR VGR alam the Karbi Anglong Autonomous Council pen chingwai pon tanglu
Sonsi lipson rong pharla pen ari sang hoa tumpen aning kang samsi pen ajo kheroni agriculture IB along pherangkya mai peduponlu tangte pherangkya thengno kaning jepon alam thile angton pen arjuponik sina Jasimet per bangke ilum likes na alang itu mang pulo documents samkha ajak pangrum nai alang itu pulo ajak documents nang dolo sampai long pet pelang sampai long pet pelang berotang kaya la bangso a documents mukha information mukha ke nanji pukal ke hat thang ni phai inko ya ni kaching ba ya ni bese jini kro lahai ke nanji putan de cheklo jon pijon phobelo counselor kitu ilok matan de anutim ke election duty to ne code of conduct donos poisa poipit pustame eviction order pi dead pen circle office man atoy ni pi dead pen ni phai inko ya ni chingbai dead che para dead pen pit ke cheng si eviction ke claim ya sai bra hala bangke documents ka pangrum hendo tangte atumi dik ni phai kre henier ani alam tu ka chingbai pen la documents pangrum nang po ka chingbai ni kinak so chire ala la so se pangrum de nei apot ke la pen an par bangra council protane Karbi Anglong autonomous council protane isi lawful government Ladakh ilidom forest department atau land and revenue department atau lahai yang kunci inherent subject saya silu. Lapenan par bangka council purutan de lapangke ilidom long isi legislative isi aja kong dado purutan de dak alam tum ceparai dan pelan aron cepat papa pang dan kila dak claim kudun council benda lasik lahai bangke alam tum apor kapadam lapen apor kapanahok lapen konane ke claim kapang kreso fatum teklong tameto alam tum apor nangji pupot itum apor pigji Karbitum ke aning ding pik karbitum ke cepaning ding pik selain karbitum asonfat kasih deng lapan aning ke sota avek pik elo lasimu ki turtang lo pulutang ke Karbi Anglong kupine soluk soda Karbi purkimolong ave pin la poson erset prungset kace song duji met me pin sanse pin kace song deng sigo pole hala so ponang le rok puluta bangke bu Karbi Anglong autonomous council kacari abang kutumsi la bangke adai nang CNMG lapanan par bangka alang tu apor nang ji pun apor tapiko rat tung kan itu chong hong prong lo komat koson si ke claim kenang ko ba ani si ke dam tang ni phai kre hinia ni ka cheparai de ben pita so high power committee ke seng ta ho komani song han pat hego komani song si ka che song la dake komani song ka che song kali pini komani song han tak jong song han sung lor ben komani ban akoi kim ben la ke amuka ka che song ke pune la dake pini Karbi Anglong song ham doan political party doan social organization anu tin asong tumta la dake che song eta dak ni BJP tumta do BJP Karbi tumta Congress Karbi tumta SDC Karbi tumta do APHC Karbi KSA ro ko an sigi do ma Karbi Anglong song ham ko an sigi do anu tin indut Karbi bo abi ke do anu tuman ke la bakso ka che song anu tin bang bet lo che song ta do la si la bang so pen ke politicalize aphan bo i dan nangji Karbi Anglong autonomous council kacari atum CM ke hai tujar mang hangpen cenglong anu tin bang kudan name labang so long bang alang litum politicalize ie daji apang si cuni griklo akhela ke Karbi akiman komane asong akiman kali lapenan par bangla komane asong hanong sifat hewang pode halabang so song koman amen sikian ma halabang so song tumdal labang ke ametang Karbi ke pan kirung panje pan pulutan de alang tum labang so bang cepat ke nangi labang ke nili tumdan kali Karbi rat ki turo joini sipini council kacari tumdal labang so atau yang ibang koi nang koklo lapen adunan koklo lapen claim nang koklo alang tumdal labang so alam klar bang CPS sonte anso sipi metuji lasi dasemen pe panggalan apor nangji por apor bang nang tumta pi iglo lapenan par bangka ke bang jilang ang yalang tum ni phai kre ni monang klang mo ciklu ni phai kre ni yalang tum cing bai gip jibla si choklo alang tum pacing bai nan lasi hala so ma andeng silang boni bongo ilitum kachisik meke nitum don dolo tame alang litum alam theteng dan tum arjupon sila pucipan ning mo tam tame Karbi ke kanong se phong kang thur tang lo la penong se thur tang lo pulu da bage khang ni ro lasi alang tum sabela masu alang arsik ditpen alang tum thapan bosi mathalo the council aja kong itum eviction ke claim aja kong do gazette notification aja kenang soji aja kong kala da kabe ilum supreme court in order ta dolo la pen 1954 ni kala da itum Mikiri Hills grazing regulation la bangso Karbi Anglong autonomous council sia atau ini kala bangso pik koklo lapenan par la hai ave pin busam isi lawful government pun tim ceparai de choklo kente jong si state government ne kapang kredo ber hala data ini misi pressure purman pen pressure pin state government da lapenan par non ke law and order nangi purtan de ke dam tang da 100 kilo election claim ke 7 kilo election ke claim ke hada Meghalaya border tum da eviction claim Nagaland border eviction claim hada longko ansi committee ke senglo comentu ki SOP ke sengre lo comentu si special asam high power committee ke senglo na hok ta claim le Karbi tum don kan halu karjutam ke eviction claim ne ting bai na sing bai eviction nai kono hada kini selen ari hinglen bonoi halda exam suli boy bonoi kisum ke boy dan kan ke in ko bang kobe biri bi tum cepang chul lima kutume hada Karbi phama thati pinsi ahem kapat tong ahem ki pia da kamet
tangi pinyani di polos la bakso ethe da alama ko tak lagda si jasemet pet ke council tum ke lage nang tum jong he son suri pat heloi tamen tum pi nang tum pat he thai doi penap ala nang na penap dikan ke nai hong ke la si nang la bakso la mang ning ti dik pen la penan parmanda apong na patini lo karbi tum ki puro protan te moke karbi khei along isi ke so luk so dak to pen modal akas exact doi kokti la pen akisum da ke boy nami karbi ngom ke thai dung son ko